tunlai chu India tan heng ram pahnih Pakistan le China te hi boina ral lian ani chiang khermai abikin China nen India ram ri Kashmir vela anin so sak khum reng maya India tan ral thom chitin manga beipop mai an ngai don ang riau mai India tan thilpoi tak thinrim le zona tura thlengtlat mai kumsomli panga chunga China le India sipai inkara thinam saber a thleng le ta he in beina hian engtiang che in nge ngong anei don ti chu kan la re chho ze lang chu boina top hlei theilo India Pakistan le China athujiak tu tk azote than khuma hengram lian pathum ten anin chu mek Kashmir chungchanga boina hian top ni anei theidon lo ani tak tak mel hle mai Middle East rama Israel le Arab boina ang thau khwan Kashmir boina hian top ti ni anei don lo ani mele thilpoi lutuk mai voin lama Ladakha India le China ram ria ram pahni sipai duty te anin ti boy ani mela silai an met puakem ti ero chiang taka hriat ani ri lo na a anin kap tangei ani mel hle mai India sipai officer telin pathum an thia China lam hi panga thi in mi som pakhat vel hliam an ombok ni in report then ka chuan an tar lang India rama hian Central Industrial Security Force pahni an bobok nia hriat ani China ral thuam nei thatto zia le sipai nga zia kan chiar ngun to hle a chuti rualin India po khovel huapa ral thuam nga le nei tharam palina ni phak mat ani to a video ma salama kan soi to kha kum sang kha zakwa samruk pahni khan India sipai sing ka sang ni emolek chu China sipai Division 8 mi sing riat vel line anron nor thut maya India hian alo dang hne lo na sangang mai sipai thi le hliam le man zong zong sang riat don lai an tling hiala Chinese sipai te hian anron tam hne shim boka lo dan thei chi zia zang an ni lo ma se an ni lampo an thinem khop mai ma se la tun huna chuan India hi kumsang kha zakwa samruk pahni ang mai kha an ni to lova ral thom thapui pui anga em to a tank tho theina lai pui lian le rocket ba ka nuclear ral thom thlengin an kol to a UNO Security Council a po permanent member veto nei theini tuma beimek ania indo longa phei chuan China ai mai in adu om to hialang khovela democracy ram lian ber India hian mishing tluk le ding on khatle makte doi zathum vel kan cheng meka sipai changlai inral ring thei reng hi noi som pathum vel an om mek ani communist ram lian China a hian mishing tluk le ding on khatle makte doi zali zot an om boka sipai inral ring reng mai heng an sipai rual te hi a chuan po an chuangang mai kumsang kha zakwa samnga pali a khan India Prime Minister Puneru kha Beijing lama alo hanjin chho to a comrade Mao Zedong khang hun laya China rama shroi tu nen khun khan takin anin bia Puneru policy then omram te nen inrem taka ompo a hlotling chho hle dona hriat lain kumriat lek aliam ti in China lam chon an ron kap le ta thut mai ani chu khang hun laya China ram rin om lo na anin rem siam emoti to hnuwa China ramin aron bei le tak thut kha tun hnu thlengin India ram sarkar sipai ho tu te hian an la thei ngil thei bik ho lo ani ti chuan ni kumsang ni som pakwa October thamai khan China shroi tu luber President Xi Jinping chu Chennai lama aron thok lut ve thunga India ram Prime Minister Narendra Modi nen hian engchi ange an soi hriat ni lo ma se inrem na eng emo chu an nei ome soifo to angin tunlai hian China ram hi atal boi ve na sangang mai America nen trade war an nei meka an kumtin sumlak lu akiam na samaya an ram chung industrial khopui lian huhan atang nge in shipui alo chok boxi an tual chung politics a President Xi Jinping chu dam chung President atan an lo nem het to lak lo boxi nen ama du khop lo na alian ve tol to ti po ral khat atanga hriat thei tak hian om to boka shipui wanga khovel mit fuk na ber an han ni le ta zel nen khian khovel le tual chung mi puite ril ru lak pen nan leido to emobe nei shim khi an mamo tak zet ani heng hi dictator rama chuan atul fo renga ma se India nen hian
lo in khoi noi po ni se kumsang kha zakua samruk pani ang mai kha chu ani to don lo ani khothlang lama chuan nuclear ral thuam nei ram ve tho Pakistan an omboka India nen chuan uile kel thun pol chu nep tak an ni khoi hmuna po intiboi chot du khopa in chang kham ton an nia anni hian sipai nuai ruk zet zot an neya ral thuam lama hian India chu el phalo hle ma se atom bomb an kol ve khiau maya chu ba ka an ral thuam te hi America ku chok an ni hloma nu thuri zoma han zom chi chu an ni okong lo mai le China le India hi ngalpui ni ta se Pakistan hi chu khoi van rial tlukvel an ni ang India nen hian thingam lupu in voili anin kap to a an na tlom zel ria indo tak tak hi chuak le ta se tlom mol phole ai chuan atom bom an ron vorlut mai ang ti chu hlaom ve vet tak ani anni hi North Korea ai point an hlaom jok dei ti hriat a tha Muslim ram poisak nei lo zinga chhertel an ni tlat mai sia ma se indona hi tute tan po hlok na ni lovin hlauna mai ani zia hre chiang tute vek an nia AK47 mu pakhat po cheng za som thum le teng kana bom mit nei pakhat po nuai som man ani to hi chuan indawai chuan in rem zel mai hi a hlok le zok ani ole tuna chuan Kashmir lam chanchin ve thungo India map kha han en wang la marto pa khan mishinglu sambor de ni om takin Jammu and Kashmir an ti fo chu I mu anga he Jammu and Kashmir hi India ram vek emotisu politics mai ani e amar thang lam Azad Kashmir kha Pakistanin avain kanta tur anina a hei hi kan lo obvelai lok ani hi tia lung oi lo zet chunga an thunun ania marchak lam aksai chin trans koram kha China in helai hi chu kata tur tia ke puisa hau tlat ani boka phelphoka achen ve ayazim chimlam Jammu and Kashmir le Ladakh phai rom ho hi India sarkarin kan thulova helai ron dai lu chu in thalthak ani mai tia ahum halai chu ani Jammu and Kashmir hi AD zanga chhovel khachuan Hindu ho mun pui alania annuwa Buddhista khu alo lian velea AD sang khazani vela hi chuan Islam ho hian an hne ta ome AD sang khazathum samthum pakwa Samir chu Muslim lal masaber aronia tin AD sang khazanga samriat parukle sang khazasari somnga pakhat thleng hian Mughal ho khan an oplea sang khazaria som pakwa chuan Ranjit Singh Ashwai Punjab sipai rual chuan nei vek tumin an run tamup maya ma se sang khazariat somli paruka Punjab ho chu ne anni tahlau mai ani chutian ne anni chuan Hindu pachal Gulab Singh chu Lal Maharaja aron nileta a India Independent Don Khan Pugandi du thu sama chuan Muslim le Hindu inkopa Ramzaw le ro pui takdin kha amit thla a ma se Muslim hruaitu Muhammad Ali Jinnah Khan Musalman ho chuan sarkar shan an siam ngei tur ni khan a hria khochak lam East Bengal le khothang lam Ramzaw taka chuan Punjab Sindh Baluchistan mingla kopin Pakistan ti in sarkar an din ta ani ti chuan India chu Hindulal ram zatam tak chuan I helovin an zom hala Kashmir chu India emo Pakistan emo adu zok zom theitura du than theina pek an nia Pakistan le India hruaitu masa te chuan Kashmir chuan khoi zok nge azom don ti thin phu dep chungin an lo thlir kiau maya Jammu and Kashmir hi Muslim ram ni ma se heti laya an lal Maharaja Hari Singh hi Hindu kulmuk lutuk mai alo nia India zom athang tatat maya hei hi Pakistan chuan athik hle maya mi pui du dan lak ani tur ani ati tatat maya Jammu and Kashmir chu Pakistan lama betir ani theinan tharum phanga beitu helpola din ngala Indo pui pani lai khan Kashmir atang hian British sipayalut mi sing sari sanga zet an oma Muslim deuh vek an ni Indo pui pani na alo top khan heng sipai bang tamjok ta chuan ala le Kashmir tan ti in India sipai an kap ngala Pakistan chuan arukin ral thuam tam tak athon lu baka Pakistan volunteer nuai telin arukin an pui ngal boka Muslim mi ni lo reng le India lamtang sipai le police te chu no chho vek tumin an beizui ta a mishing anin so ton ta hem mai ani ma se Raja Hari Singh chuan India sarkar puina adil ve thunga India sipai rual te chu phur takin an lu ta mup maya
rem chang lai apianga anin kap ton ta sia maya Pakistan pui lam chu zoi in an tlom ta ani anu zela voi tam tak anin bezui ngala boina neu phei chu soisen chi po ani lo heti ani to na kalai hian kumsang kha zakwa samsari pakhata chuan East Pakistan shoi tu Mujibur Rahman chuan independent apuang ta thut maya West Pakistan atangin sipai thabik commando nuai tel an ron lu chawa heng sipai ho lo lu tur hi longchol hmuna Bengali mi puiten an lo dang tlat maya longchol hmuna te rail station ate chuan an pungkhom lui maya West Pakistan atang chuan engti kong po a lut ngei turin thupek a thlengta a chung Pakistan sipai lo lu na dal tu mi pui pungkhom te chu Pakistan commando te chuan tharum mangin an han ton tlang ta te renga arap thak her mai rifle le puak rang silai chi sang heavy machine gun te nen meu an han pongka ta tak maya indo pui hnulama mishing in thana rap thak beratling hialin an soi Bangladesh volunteer pui turin India in sipai nuai tel an tir lut ve hala in beina sariap riap takan ni anin do na satlai phei chuan US long rual 7 fleet po aron nai hle ni inan soi atopa Pakistan atlom le ta Bangladesh ramthar apiang tabok kumsang kha zakwa samsari pahnia chuan Kashmir chungchanga tunlaya LOC line of control anti fo ramri chungchanga inrem na hi Simla agreement a zi alo ni ta Pakistan tan chuan nangai ngoi takani India chuan achan lama chuan sipai mun pui lian tak daina op muk maya chung chu Pakistan pui Kashmir zalen na sual tu pol chuan thirling nei ne na hungtat le uluk lutuka India sipaiten an ven chu ron kan ruin poi an ron khoi thina ni ole kumsang kha zakwa samko pakwa a phei ka chuan an ron lut rumei po anilo an lo in kulna sa hle a Kargil Sanjak Batalik Tiger Hill le mun tam taka Bankar tha elkhen bom le ral thom laka inven na siamin chanmun an lo kho a India sarkar me po aboi ta hle mai apoi mo laiber maskom le dras phairom kongpuya India sipai chevel thir theina Tiger Hill laklet le kha hau tak ngat takani India thona Mirage 2000 rual khat chuan bom lian puin an handen thon ngek maya Tiger Hill hi an lak ngat chuan Pakistan tan po ngai na om to lawang anua Mirage 2000 rual vek hian guide missile bom hangin kilometer ni lek atangin an han bom le chur maya atopa India sipai sang ni rualin an han lu chil tak mai chu pui riap takani Pakistan point in do thona rontir mai dona an hriat awangin MiG 29 rual khat po an chop nai ta ma se na safe a darkaria z anin ka ngek nu chuan India sipai somriat pahni z te thisen chu vurzinga alwang sen ngei ngoi to hliampo zani z anom ta Pakistan pui Kashmir zalen na sual pol po zali z chu thole tur om mi lo hian an thikoi phungta mi zasari chuangin hliampui tuarin an room na sangang mai atopa chuan an tlom le tange Tiger Hill Bankar rin om lutuk Pakistan puina asiama chuan India flag an lo za le theita ani hei hi Tiger Hill be nangot ania mundang Kargil Tololing Marpola le mundanga po nasalutukin anin khoi noi bok ti hriat tel tur atopa chuan Pakistan chu an tlom le ta ani engtika ma he boina hian top ni anei ngai lowang mandeu khan JM helho chuan India sipai tam tak silai le bom mangin an ron that le to heng boina te hi ti top ani le thei be sein Kashmir special status semi independent chu ti top alo ni ta he India dan pui article zasari somthum ang hi chuan Kashmir hian foreign affairs defense le communication bak thunei na pumhlum an nei ani dan thar article somthum panga ena an mang thung dona he dana hian Kashmiri te chu anin hungbing thung dona Kashmir khole tuidik tak chau sarkar na le ham thatna sanga anin vo big don ani ma se Kashmir chu state puitling anni na hlisak anni taria union territory pahni Jammu and Kashmir le Ladakh ti in UT pahni a then anni a Jammu and Kashmir hian legislature MLA an la thlang thei dona governor le chief minister in thunei na anin semanga Ladakh ero chu central hnuaia omin lieutenant governor in a opang areng thua India hian chuasanin independent po pete reng se Pakistan le China hian
engtin nge thutluk na an siam ve ang an boi tho don khulai ram khu a boi zel dona a boi reng mei don ani khu Middle East ang mei khuan ole India Pakistan le China boruak chu khang vel kha ania keini ina kan ti ve thei om chun chu kan pa pathian hne na khovela remna le mon na om theinan ti tak zeta kan tong traya kan dil angai ani